Nsem sisi o. Nsem sisi pa. Abena enrana the hawk ebo amane osofo na apostolic sofo no kiseman. Yes. Rahim kra. Yeah. Enra me point ya. Ena minya call. Okay. Sofo no me no atwetwe nkomo. Ofrewo. Yeah. Okay. Ena to atwetwe. Abrante no nso so a ono nso so ne Leroy no. Ono nso so menya ne number. Yeah. Ono so me no kasa. That's good. I think that the best thing we will do and say if he ochinako production ye ho adwuma. Okay. Ye this asem no ebeba. Na ye chechemu ye. Ya be chechemu ye. Enye me na me ba be chirim. I've listened to both sides but I think that so why ready so obeba de. One say sofo no ne de ne say ene yire ena what all you unse ti oti story na eye na yiri na so wo agency no ena etifa so no sofo ne ba mu ebe cha branch say dia ba no onyama ne nka na omo be ntotoye na wakọ Germany mum. I was at that point na sofo ne ebe mu when you say picture na eno ye de to da worker tani mu no sofo no sisi me ne menya ne number WhatsApp okwa no WhatsApp DP ene da ho foni ene da ho no mo fa no abrante no ko fa foni no ena odi abeto krate ne ba ne sense na ne tu foni abrante so ofra wonya oyere na ne nem se oniha ne eni Ghana at the moment no agents so matutum no I don't know but I think that it will be proper then me feel chinako and me and no china ya wo kra fiada sansa no ba beto anim na fe ye demu enkomo it's very important that we do that and in the sense so I say na da bokra tade abai say the review wo hey 100,000 Ghana to the sika ketwa o fe ne saka 9,000 me sister me ye catch no yeah or ware apostolic sofo yeah omowo na nanko osofo Gideon ayiku enti enra ono ya apostolic sofo enti obi na friend no say wakonta kai your pastors ne ba ko ho asem that was how come the pastor got to get my contact into but me kind of bokrata na de baye the hawk na de baye so be say na metre ha fire no na say me fire so for no na dia kata na de baye ye kan ya ne akase de bokrata no say sa pepepe ye mfa bi nka ho de watro na ye kan ti bibia ni a de hawkfo yeah Bibia be fine. Na Republic Press aka sembi wo hadum CJ wo ye bema na hia me pa wo msa me oba me sasem we won CJ bi wo no ma te se me nkokwa dom ya obi onim dom ya bra information center esi Victory school mu hono a lori kwan ho obi onim nkokwa dom ya bra ni asema me kai CJ edru ahomache na wo maba no achesese no adru bia wo bia to bia ye bibidro bia no de ma ba ma tumi di agro ye wo mpa so ebi wom enokre de ma ma wo ba ma gina so CJ ebi wom na medwe nwa mentie to the stand say the bokrati amane a ebo no e kire say akoso amane say wo ba capital ha ya wo to be dru babi na onipa na samuno no hon ma woton wo so ebetumi ma obema no ayekese wo ebetumi ma wagina so ache na nkrofo to na Republic Press said the sobo no ebo national media commission any food and drugs authority so na makwan amasade we ye koso esan so se na no betumi akọ TV station awia kete na obite so etandro na wo kan sansemi de ka ho kromo pete pa na enra yigu hono na obi anya kokodro eton na mo ne allergy ba kwa fere allergy gado kasa na wo che so wado no anya kra ede no emema be ye duase ne tumi ba ebeji sanro ni biko CJ eya akoye say mentality ni nyina na akoye sex de bia na dwene nyina no eye sex nkoa enti no se bia enso ato kakra na enso ato no ko Facebook na kwa enkrofo post sex nkoa enti yenkoa na yemimi sa say yenkoa ne ebo sex ma yen ana na me na Facebook wa asa na awokan eno so eye ade abronsam afa so edi ewia mabunu bebre adwene odi wia mabunu bebre adwaman bono a ye ka ho asem no enti enei obi a pekwa befa so ama ye hunu se woye bema oya de obi a pese kwa befa hunu se oye obasima ne ba bi chi enti niema ye di wura ho ne niema ye num bu ye yem all because ye pese ye gira ye nan so na get no who say yes you see, at the end of the day, no, and so no, yeah, so 25 years.
30 years, 35 years, 40 years. But when you dear who do I am modin. Messi aduro na onipa na ye no emfa ho kra na wo so ka de hyem because omo say eno no eye as a motivation obi de beto aduro no because enya ka so aduro we wonu ma na ebi wonu ma wo te ka mu wo kita kwara wo no obate trotro mo na obi gina ka mu tu aduro na aka cho se wonu sa wo yire atukwan aduro we mento na wakeka nsema wo bra kwara tim te say no ye regard sa kwada wo no age a sa oba ne be man na ho asem no emfa ne ho no akra no bete sa asem no na obi eti krom no kita megaphone na wo de ton ennamu enro be ma beto wo yo ba beto ene ne ho be jaga ene du beja ho enti fda o mo okro mu ana sije mi bi so fda wo ha fda wo krom ha because fda juma wo ya West Africa nyina recognition fda kita wom na se ukobisa sisi ya on beka so ye monitoring. And we are on the field. Yeah, hwehwemu. But clearly, Ghana for ye dia the nini no ayeto. Yeah, e wosenka FDA hwehwemu no. And mema ku ye ho. Pese o kira na adeba kwa ya no kwa se mema no ano. Wo mo nam o ye sa ne ma no mu ni nyina no. O de atiase abonten. O de atiase abonten. Obi a waware kra wo yiri tifie no kwa. Na o de nam abonten. Na ye den. No na mabontion. Sige na ye den. Enti me gidi say brason wo say e mentality no ne ye mindset no. Cause say bibia your ba ne be man na bibia koye sex, bibia koye sex. Oh, there be FDA Republic Press frɛ Republic Press front wo sha e wakatafa etusu nsia e woda obokrata yi mu e na wo kyemu nsɛm ni nyina e wo hanom no na National Media Commission sisa de omo kyerɛ sɛ bi mu so tumi kɔ radios ni TV so kɔ radio ni TV so kɔ bɔ hu dawro assemblies ahodo a mama information centers akonya ya omo ton nro e ton niema no e ya mo so ne nsɛm na omo ka no so na nye bibia na ye oba ne be man na sisi obi aye de opɛ o dura kura bi ase na unya kotia ohene no ka chense na namba cho ma ye duribi na nchempede me bohu dawri wo afredu na fi ekura se hono na ye de wukɔ information center wo kasa se do wakotua kakra ma information center no na wo kasa na oda ho homache na ebi won ma mebutu bi fua ma na se je obufu kra na eche obo de na obeye pa enye nkwara na eba ne sanse ye ka ne se na nkwara yi ti omutie yi nyina yi onyi ni nyina na sana adwim se bibi wo hon ma be ma gya ne na so ti wo kwa ya 1 hour ne 30 minutes no wo wie na ya brɛ wo wa ya de be gya basobɔ enya hweye na kuwa na ye kunya ho no Aphrodisias no ye kuwa na ye kunya ho no emema na ye niema o sige aha kwa emema na ye niema enti FDA madaroma yenim sa adwuma ne de mo ye ma me delise mimi adwuma ne de yenim sa mo ye papa na babia keka koyi de musobo mayen FDA first na mini pebia ho no kasa mo James Latte musobo mayen na yempesa nsem na tie why yempesa nsem na tie na yempesa nro no so anom ma menchia me bra pani Bernard Owusu oye national chairman for General Transport, Petroleum and Chemical Workers Union of the Trade Unions Congress. Okay. Union Congress. Mezosu anapay. Yechia pa. Also utie. Abraham kwenye. So na mwakambia maye wai. Ye kemuni na mfuma ntumbi. Na sije mamemfa umra the Daily Searchlight. Da bokra taimuna minyina kratafa etuso miensa. Sije wunim se omo kra enoma edi free Korea ba no. Dodo no eye asen na ewo man mu no na ene okobisa ka abo a utibete usu okobisa ka abo so person toka the importers ya kraba no utibete na eno na association mpanyefo bi kire se ka se bo na ye din wo ha ni nyina no bi atumi fa so bo mo wo so bo bi afa bo aban no esa se vat omutua ne sijo so mutua no 2 times. Eti kabia obeyibian utuava 2 times na sa 2 times na wono no importer na wakofa ehye na kwakra na wode ba no wotuawi a me na mekoto no de beguso ama me because obi no won ma odi dwaboka
on to be nidja emoka na eno na da bokrata yi eka ho asem na wo hyemu a Owura Jones Bismarck Oduro eye secretary Kwasi Poku Dua eye ena Ernest Ofosu sanso ena Christian Boafo omo nyina eye mpanyifo omo eda eye Korea Importers Association na no ena omo echesa sade na aban ne de aba na obo moka ene se omani sidini so antumi ni dollar na anko anyina na additional dollar na ho ode so bro omo so dia na chese kojo to na kwadwoto wose bra mu bra wo port honom no enye izi eka wo mu boni sika wo mu tua duty wo mu tua no nti se kosisa ban be yesa ne ma no ho bibi na watete nioma so na vat mprenu na wo mu etwa ni nyina no aba fom ne de Ghana for emaboso pa se opeka adamu a nyaso wo tena mu o opeka adamu a ene na chese l'argent kudi money na just wo bi pa eno ene de da bokrata yi eka ho asem e ha empanyefo akyeremu na se de yensre be ya ka se de yehia nti de bibia ni no mo betumi aya de omonye ntete so kakra san se o say se me de ne o de ye be ka ho asem akyere ya de o sije Abena yankwa eni mo na se de hwan ne enim ode obede so hu CJ daily graphic da bokrata ad ma me fan to aso no se treat and accuracy every day ayi wat na chire na keka de obeka ai microphone me kita me na waso afọ no ehwe nsase ne mu agudie so eye Samuel Abuginapo na wapa Green Ghana Day ehontoma when a project na sa project ya wo mapa hontoma no de wo hwe anim ne se afiwe mu no wo mbetumi adua enua beye se wo manua kra no na enye 10 million enua ene wo ebedua na anisode hu ne nyina ene se yenua ya yebuo na yensia nan na ene baabi na kakane no na mahunu se na haide na kanua esia no nya de ketoa awia bo sen kakane na wie boy na wakotena se na wo ginwini ene ne nyina eni ho eno na sofo ichese wontu be ntina se nye hwehan emma nua ne nyina enkosa se se dua wo twato ewu a nipa wo twato ebewu eno eyade ye nyina yesuade no na ye kenkan sa ensem ne bi ewiemu sakra ne bodbre ya ne soso no climate change ye ka ho asem nyina no we nyina ekeka ho bi oho enti no ena empanyifa afaso a wo mo etu sa anamon no na wo hwe sa project ya was growing for a greener tomorrow enti na ye dua na wo tena bi no ewiemu nyina ye hyen na ye nkwaye ne ade nyina no so no anyi ne kama na wo hwa wo kyesa aban no na ni sodi hunu ye pa ya se said wo hwemu a better 721,000 hectares na ye kwaya efiti 2017 edbesi 2023 no wo mo aduadua enua ewo ma wodi esi enua hodo a enipa bia kodwiragu akotwitwa no wo mo di esi anan da bokrata yi abomu amane ene enchemu ni nyina na wo hwa June 11 2021 na Green Ghana Day no ne di kan empanyifo ka ho asem elonche ye ama sese no mo kyese survival rate na no pe na wo bisa CJ enua na efi 2021 na ye dua na de besie ne no o mo kyese survival rate no 71%. Survival rate 71%. Let's say 23 million enua ya yedua no 2021 2022 ede bani nyina no nyame adom enyini dodo no a o ba sige se ejina ba bi obi adua no so boteche bo no ma be komansi minim nkofo pie no abroad no makoje bo no ma office space no wode asi wono mo bo no ma wode ko afuom bo no ma fichire okọ assembly ni bebre nso so aye ka say 2021 de no ebigu ho ebi da so gu ho sisi a omunia asay mpo I say the following year 2022 there a big ho 2023 there a big ho and I feel so yes I'm so how much yes I need 10 million Yami ho CJ wo sha de edi kan na year 2021 mu na mpanyifo elonche ye wo mo se de edi kan no mu dua 7 million enua de etoso bi no mu dua 26 million enua na 2022 no so no last year wo mu dua 10 million so ahun sa na etie na afiwe so no at least na akwanya no chese betumi abroso na eno no so no edu ho no sa na wo pe bi a wo assembly sa wodo na obenya bi efie na wote ampacho kopedua ni bi kopebi se ya mango se eye paya bibia wodua wo fia eye no age wanyina ni nyina ye planta ye nyini wa hu first no obeko obi fie o mango o agewa so ni agewa
guava. Agewa. Owa mango. Owa agewa. Or paya, Nina, never won a compound. In 10 years, be a season, so never brasona, not just a bassan and wood this. By gay one day, would Diana ban with ye pa, what a gay one dear, need dangerous. A dear guava, a gay what. Tido, I know ya dear daily graphic about one money ever ha. Na see the mammy phone call, I'm sure. Okay, green gun ya CJ ya ka ho asem e na maslog boss use so dey so wadi mu komo bebre no a no pay. And na ma me komanim near na no 10 million trees na and the e bedua CJ. Okay, daily guidance so ha fine no so a PRC dey ma ECG board no eno asem eda ha enti no e wo so mo keka we contribution e wo say yo mo bottom ska o Sige board no. Ehona asem no. Ehona asem no no. Enti sa de aya na e betwa ho tia sika no. Sika we. Omuntumi fa mo sanko bo ye tuo na ye tua na. Ye de kwa ya de papa ma ye no. Muntumi fa nko tuo saka we. Ya na e betwa ho asem. Enti era franka no don pre ne ye ma me no mu ne ade na mo board no so no. Mo keka mo nsase na mo nkotua. We de mo amasem na NDC so na wo hwe katafeto so me nsa da wo kata eche so madwane e de frɛ so by election nim ya no pɛ ye boss so e ma wo na we no utie brofo na sijo na mo ko school we encheye was opposition DC no omo a checking out ye ka so be a checking out na je say last minute ya na ja wo madwane wo namu mrika e de afra so by election ho so ho de lalai omo ko gina enkoje de ho wo so omo nko na general secretary de ma NDC afififia vikwete wono en wode ensemi atudwa ya wo che say party no nya interested was the party is not interested no eno ana waka no so mo focus December 7 enti no na why adwen say just wo kwa akogina na ya to abama obedi nkudim no December 7 obesa abeji seat no CJ you here December 7 omo focus enti December 7 no sa seat no kwan bia so wo mbeje enti no eno enho asem na da obokreta dia ba send obi anim CJ Marie why the abane de mabobo so ama Reverend incoming MP patroje kan ate incoming MP Kranza North Reverend Charles papa usu nyame ka